masizila akufanele ngabe khona umuntu ogada omunye kodwa ke sizolugada kuba lifanele ugada sizohlupheka masinganigadi sizolahlekelwa masinganigadi ngoba phakathi wethu bakhona abagqoke njenganathi kodwa bengelona ilunga baningi bamenyiwe shebo bethe umlindo bese umuntu efika la bese ibona ukuthi bese iyavuka inyama ogqokweni ufisa abantu banezinto ezinhle ungayihaleli into zabantu ezinhle amen phela lo wagcine kuphile lo kuhle niyabona ngithi na exe siza la ethempelini isifiso sami ngathi wonke umuntu ola emhlanganweni kaJuly angabakhathaza abashumayeli abazokhatha wonke umuntu ezethempelini kusala abashumayeli abakhatha umuzi ngaphandle amen nalaba ke lokushembe umondlo oyintandane alaba qhubeliza lokwazi ngamabhala nangeyinqola ungabe usukhuthala kakhulu usuya lo muntu uqashile ebemdala usugijima nebhala uzolahlekelwa lo muntu ngoba nawe uzolahleka naye alahlekelwa agcina ngasabona ukushone ngapha funa uhambe lo muntu ozokunika imali futhi umuntu anganikwa imali engasibekisa kwaze dokodweni akabekisa kwaze dokodweni bese thatha imali mawamnika umuntu imali hey umjaha yabantu baninga nje bantu abadala basaboni kahle aduke esikhaleni kanti usephambana nawe wasabona yacela ke namasela ke mayikhona namhlanje akathi kusikolela kule game amen phela amasela azalwa yithi nawe ke Nazareth ungathathi into yakhe ihluphayo kwakho ulithi la ngoba izofika la bese iyakuveza ukuthi mina ngiyahlupha kuyabanjwa umuntu sethothile thulathi indodana yomfundisi indodana yombangeli indodana yomshumayeli omunye bese shawa ngoba phela mawufica umuntu esesephakathi edodweni lakho angisho ukuthi bashayeli kodwa phela mayisephakathi edodweni lakho kade ukhile wena sefaya mhlanga cishe sigwinye sibhakele sodwa uyaphica useyahlunga uphamisa amabhuluku ukuthi ubeka ngapha akathula ubeke ngapha ingathi ke njengoba sisesontweni la kodwa maselonile bayanibalethe kumina kuba ngiyanazi niyashaya ningashayeli le ndlela enishaya ngayo
umuntu abesazi kufanele abaleka shole ngakuthi bala athi uyakha ngejuwane abe la maNazaretha nangaphambili kube bathathi ima wena uyaphulathini hayi ngabashaya abantu umuntu akasiyo uthi ufanele umoya usalo 2 minutes makwamshaya basethula siyabuzwa kumini ngizofuna uvaselini okuvusa umuntu obulawa ngiyacela ke bantwana baNkulunkulu kade sawulinda lo mhlangano sizowafika bese ke ogcina ngesikhathi kusonto ngiyabacela kabe itolo bayivali itolo abacela ukumi asizile uzothetha amacala lebasila ungasuki namacala sezweni langakini uze lawo uzobona umhlangano into yangakini anoyilungisa ngakini amen ngiyade sisho selile ukuthi caqalani nilungisane la nihlala ngakhona mangabe kukhona la ningezona ngakhona kahle nihlale phansi nibonisane bese niza la selikhululekile nizosonda amen amen Inkosi ngosisi Inkosi ngibusisa selizolafika lolu suku lwanamhlanje longenisa umdedele kaJulayi niyazi nani makhosazana ukuthi nendawo yenu esipholi akufuneki khona inkosazana ecaluzayo umuzi wonke engathi dili peoples kuleka abantu bahlala esipholi unesikhathi ke ifanele inkosazana isazi ukuthi ngapha ngasekama isafune ngaso kuba isikhathi niyasazi angithi ezisholoni nenake ubani 12 ubani lazove yabona ke manje sazi isikhathi lethu 7 ibambe ngomthetho omdala umthetho kaMose kepha ke kuyenzeka ke umuntu ashiwe into zokugibela ebese ke isikhathi siyamshaya khona amaphoyisa lapha esangweni ezansi
kodwa ayezukuphelezela wena uba akakwazi azokukhathaza endleleni ngoba nabo bafana lapho bazohamba bona abakuyini esipholi noma bangakuyini esipholi bakuhlangabeza bese behamba lawe bese intombazane intombi noma ayihambi nomfana masengena isikhathi somhlangano noma ngabe wakini ayina baprete bhali uthi wakini yacela ke makhosazana niphathe kahle lo mhlangano Inkosi imbusise Ifayini wazi makhosazana nina ngabanikazi balomhlangano lo mphathe kahle ungoniwa yinina babekile abashumayeli abashayi babhaqabula angaziye kodwa nje abanganishayi kakhulu kodwa nifuna ukushawa kodwa ngoba phela ke uphuma esiporweni manje athola isijeziso noma ningashawawe into ayisuthi abashumayeli banise kubaphathi benu angazi abaphathi ngoba idedela impama ngomvuthi uyihlathi usimbusise